Inkonzo yesabatha lasemini sizoyiphathela umfundisi uGumede waseGospel. Inkosi zimbusise. Bandla lenkosi masikhuleke sithandaze. Amen. Ngiyacela kuwe Nkosi yamakhosi ukuba ungisize baba, ungiphe amandla ukuhamba le ndlela ongibekele kuyo. Ngingumntwana omncane namandla Nkosi empilo yami qobo la engakaqini ngoba ngiphuma emthwaleni onzima wenyama yami negazi lami. Kade Nkosi ngingcwaba udadewethu ngesabatha lokuqala komhlangano, kwathi ngelesibili ngangcwaba umolokazana wakhe. Yonke lemthwalo Nkosi iyayifihliza inyama yami, kodwa ngoba ungithandile wangibona kulawo macebize ehlazo lokufana lokufelo. Asimina Nkosi unenhlanhla ukudlula bona. Ngiyacela Nkosi ukuthi noma Nkosi bebe nasono sini cala limbe abangalivumanga kimina nakubakhokheli babo, ngoba mina Nkosi manje ngiphambi komnyango wezulu. Ngicela Nkosi ubaphe umsa bangene kuphakameni. Nkosi nami ngeke ngiqale Nkosi enye into, angizoqala Nkosi enye insimi, ngoba umfundisi obekhuluma ekseni ushilo Nkosi wathi uyavukuza zonke izindaba zensimi yasephakameni alibonke amalenkosi. Manje ngabe ngiyaphaphalaza mangiqala okunye ukwenza noma okunye ukukhuluma, tshala omnye umqondo sengathi sikhuluma indaba ezahlukene noma sikhuluma ngoNkulunkulu abehlukene. Ngingena khona lapho kuleyo ndawo ayivunguza wayishiya ukuthi nami ngivunyelwe ngingene khona, ngoba lezi ndaba mazikhulunywa azikhulunyelwa ukuthi ziyasala emhlabeni, zikhulunyelwa ukuthi nasekuphakameni okuphakade kukamoya zikhona. Zikhulunyelwa ukuthi abantu bazazi bese bezifuna, ngoba ingoma yethu isho njalo yesabathi masizazi izindlela zomkhululi wethu kuze kube kuhle kithi. Kodwa zonke
izimfuneko zayo zikhona shembe wafika nazo wazishiya kobaba wazishiya enzalweni yawo baba thina nathi uNkulunkulu makasivumele uthi noma sesihamba emhlabeni sizishiye enganeni zethu ukuze kube ifa lethu languna phakade alibonke igama lenkosi umbuso wezulu ke into ushembe ayizela emhlabeni lesikhathi ushembe eza emhlabeni inkosi yasitshena yathi base bebancane abantu abangena ezulwini abantu sebafundiswa imfundisozo nenhlamba ekuthuka uyise nonini uNkulunkulu waseyacasuka wawunciphisa umnyango wezulu isikhathi eside uNkulunkulu sho njalo inkosi yasekuphakameni ilanga lamalanga lithi uNkulunkulu wake wawuNkulunkulu shembe ngafiki wasemkhathini uNkulunkulu kwawuNkulunkulu wasemafini uNkulunkulu kwawuNkulunkulu ongcwele nje kodwa ungenamsebenzi walutho kubantu bomhlaba inkosi yasekuphakameni yaxoxa le ndaba kwahlalwa phansi ezulwini kwaxoxa kwabhungwa kwaboniswana ukuthi madoda kusakwenziwa njani abantu bancipha manje ukuza ezulwini kwavela mveli velayo wathi hayi abantu enabathuma emhlabeni bangena ngesobunxele bafika ezweni labantu babafundisa inhlamba yokuqala enkulu nayo yonke inhlamba ukuthi umuntu athuke uyise nonini ambize ngedemon ambize ngomufi ambize ngazo zonke ushembe inhlamba afika zigeza emhlabeni alibongwe igama lenkosi manje ke leyo nsila iphelile ukusihlupha isekhona nakuba inkosi izawuqeda ikhulu leminyaka yafika emhlabeni kodwa lo monakalo usekhona ensimini yawo kodwa inkosi isinikezile onke amathuluzi yathi bantwana benkosi yasekuphakameni la nginibizela khona nginibizela emzini wamaNazaretha lapha kungangeni sono khona nasono sinye iqhabo yalandula lowo muzi asiya sithi ke bantu bami ngoba sengisemhlabeni nami ngiyayibona into ebenihlupha nameva abenihlaba ngiyawabona nokuhlubuka bokuniphethe imbangela yakho ngiyakubona ngizonifikela nethuluzi elihle basho njalo abafundisi basekuphakameni bathi ushembe wehla na wonke amathuluzi mawenze into enhle ngalinye liyavela aselo bala basho njalo nje afihlekile akubonakala uma usosizini somthandaza bese liyaqhamuka usibonda kanti leli bengalinakile ithuluzi lokuphila na seyithi ke inkosi yasekuphakameni ngiyabona abantu abami abasezulwini abalwazi losizi sengiyalibona kahle nami ngoba sengisemhlabeni izingilozi ezinkulu oMichael azilwazi lolu sizi ngoba sikaze zize emhlabeni zihambe ngenyawo hlatshwa ameva nasenhlakazi noma ziyakhona ziyandisa azihambi phansi aziwazi amatshe ala emaqadini kuyongena le emanyaseni kuyoshona engonweni kuyophumela esibukweni cha zikwazi lokho ziyandisa nelanga lakhona izingilozi azilazi nokuthi uma nikhathala nikhathaza konke lakazi kodwa ngoba sengifikile emhlabeni
Ngizozelezela umusa ukuthi manihlubuka noma nenza isono ngizoshiya imbenge evulekile yokuvuma isono. Izono ngoba sizadeda kunina zinamandla ziyanehlula. Ngizoshiya mina imbenge yokuvuma isono libonke igama lenkosi. Bantwana benkosi ke mangisheshise ngithi lapha ePhakameni sono siyavunywa ngoba senziwe. Inkosi yasePhakameni okungidabuka kakhulu ukuthi asikho isono esikhona la emhlabeni esingekho phakathi kwaManazaretha. Shukuthini lokho? Futhi siyosinda kule mbenge sonke. Kusho ukuthi asondele sonke sizovuma isono phambi kwaNkulunkulu wasePhakameni. Ngoba uma singasivumele isono siyamqeda umuntu singaphezulu komdlavuza. Amanzi ebhetshi bayaza beimoto ukuthi mayeka kuthela ingubeni iyaguga ingubo. Kodwa isono ithi inkosi yasePhakameni siyawedlula amanzi ebhetshi. Ngoba sidlavuza ingubo yomphefumulo siyiqede nya. Umuntu angabonakala angafi. Nihambe naye ngicabanga ukuthi umuntu uyaphila. Kanti amanzi esono asamqeda. Manje ke lokufa kuyathathelwana. Kufa kwesono akumnandi. Abake baphuza utshwala abake bangixoxela ukuthi utshwala mawuphuza wedwa bomnandi. Mawehlulwa unkosikazi wakho ekuvaleni endlini. Ethi khona ungezulwayiza mase udakiwe. Awubuze lobutshwala uyophume ngeback door uhambe uyofuna abantu bomnandi uma kunomsindo. Nesono ke sinjalo. Asimnandi mawusidla wedwa sengathi ungasidla nabaningi. Kodwa sona uma sikudla buthule bawuthi bebona abantu undoda ibishayeka phansi kanti idliwa isono. Manje ke ithi inkosi yasePhakameni Shembe wafika wanikeza abakhokheli wathi anovuma kubona izono. Wanikeza nabashumayeli wathi anovuma kubona izono. Angazi kodwa kubavangeli nakubafundisi noma kuyavumeka yini. Kodwa akekho umuntu obizwa ngeganyana lapha kule nkonzo ongenawo amandla noma icapacity yokuvumisa umuntu isono agezeke alibonke igama lenkosi. Kodwa ukuthi umsebenzi owenziwayo yini lowo noma umsebenzi okhona yini enhlizweni zethu sonke sihlezi la ngaphambili angazi noma kunjalo. Kuthi bangaki abantu abangena ezulwini ngokukhokhelwa umfundisi. Bangaki abantu abangena ezulwini ngokukhokhelwa umkhokheli. Ngokukhokhelwa umvangeli nomshumayeli. Inkosi yasePhakameni ayikho enye insipho yesono ekhona engiyazi ngaphandle kusivuma. Ithi kodwa ngiyabona ukuthi kunzima. Ngoba laba abantu engikhuluma ngabo babekwa yimina abaningi babo. Banolaka bafana nami ibalinganisa nayo inkosi. Inkosi yasePhakameni ke yaba nalolu lisho emhlabeni yaziwa ukuthi inolaka inonya. Angiphiki lokho angazi ngoba ekazingenzele unya nolaka ekazingenzele lona ngilwazi ulaka lwenkosi yasePhakameni nonya lwenkosi yasePhakameni angilwazi. Toyinye ngiyazi ezinqwaba engalahla mina uma ngahluleka kuyigcina kuyiphatha umusa. Shembe madoda makhosikazi akithi nezintombi zakithi unomusa. Kodwa umusa wakhe uyabulala nawo. Kinga inleya ngazi ukuthi yini engcono umusa wakhe nesono. Sono siyabulala kodwa nomusa kaShembe uyabulala. Bambalwa abantu abasurvive ukuphila mawushembe banzele umusa. Abaningi bayafa. Banye bajika phambi kwethu sihlezi esontweni bajike babe zinkawu. Kade khulile umuntu simhle simbona kumfana omuhle wagcotshwa wawumshumayeli wawumvangeli wawumfundisi kodwa jika umuntu abe yibhubesi. Angabe saba lento uShembe ayafuna beyona. Kanti yena ulungile.
ithi inkosi yasePhakameni laba bantu uma bebekwa akushonga ukuthi bona abobangcwele kwathiwa bona abobayimgodi yokugqiba imbola yezono zamaNazaretha. Manje ke inhliziyo angazi noma uma sibabeka ngoba thina singabantu bomhlaba siyayibona ukuthi bana noma bengenayo siyakhumbula ukubacelela kushembe ngoba zonke izinhliziyo zithathwa kushembe libongama lenkosi. Ke inkosi yasePhakameni ilezo zinto engicabanga ukuthi ziwumusa kodwa zivulelwa abantu abathandwayo nabafunayo iqiniso lezwi lenkosi yasePhakameni. Ngoba njengoba umfundisi kade bebala imisebenzi emihle nemkhulu nesabekayo nesho ukuthi wonke umhlaba uzogcina ePhakameni. Kepha uma umhlaba wonke uze ePhakameni ungezungena ezulwini kusisiza ngani lokho? Le ntaba ngiyayibona manje iyachitheka kodwa imayigcwele abantu abazolahlwa kusasa kusisiza ngani lokho? Ngoba ushembe uthi ufuna sonke njengoba silapha nje sisizaneni madoda kuyasizwana indlela ezulwini ngeke uyihambe wedwa. Kuyabanjiswana kuyona kuyalindwana. Kuyaphumputhwana kuzotholwana uthayo. Uyazi ngendlela isithukuthezi bese ngidiniwe bengingasakuboni uGumetha. Awukungasangiboni hayi bengingasakuboni yini ungidinile ungicasulile. Hawu usuyangibona manje sengiyakubona manje awu ngiyabonga. Nami ngiyabona bengingasakuboni ukuthi wena lo. Ngoba sengibona ibhubesi. Manje lezi zinto ke azihlalelana umuntu nebhubesi ixatshenwe lezi zinto. Uma sengibona ke mngane nami kusho ukuthi sowumuntu nami ngumuntu. Asiphinde sihambeke siyepi siye ePhakameni. Ngoba la siyakhona ngiyacela singakhohlisani sibone ubumnandi nobuhle nobungcwele bunje akukhona la siyakhona. Kukhona la siyakhona. La siyakhona khona. Uyabona njengoba sibukana nje nami ngibuka into enhle nje uba ngimile nje engifisela ngoba ngiyabonda nibonwa yimina ngade ngoba inkosi ingimisile lapha. Kodwa phambi kwaShembe akuhle nje ngoba ngibona ngamehlo amenyama kuhle nje ngoba uShembe ubona into enye efihlekile. Mhlambe yena nje uyalila uyakhala mhlambe uchiphiza izinyembezi ngobubi abubonayo. Nangobubi abuzwa ngezindlebe zakhe indlebe zikaShembe zizwa enye into njengoba sila endlini sonke nje kukhona amaculo onke khona emidlalo khona nemidanso khona nengoma la ezinhlizweni zethu zonke ziyaya lapha kuyena manje awunasiqiniseko ukuthi uyathokoza yini. Xoxela indoda endala idawo bafana shokuthina singabafana sibathatha. Ngiyabonga Nkosi ngoba bakhona la endlini. Umshumayeli umkhabela ukhona la endlini. Nomvangela ushange ukhona la endlini siyafika le enkanyezi. Ngazi wakusakuthiwa umziphathe yini ngazi noma wawasho njalo yini. Kodwa sifika kulomuzi uthi awu bafana nibonile manifika uthi inkosi ijabule kanjani. Khona isikhathi la inyanga ezulu yake yahlupheka eNazaretha. Yawo mantunta nendishi yashona le yashona isho ithi ngifikile nje abantu angazi kodwa ukuthi ngizela uNkulunkulu engikhombe khona yini. Sikhamka nathi ilanga liyashona inkonzo seyiyophuma ntambama losukela ekusuni sihamba seduka asilazi izwe la ngale asazi izwe la khona li flat nje la amahlathi ubona songena nje emzini womuntu ungaboni uhambe phi. Nakhona enkonzweni inkonzo yayimi nje ngoba mina saqhamuka ngapha emva kwenkosi asiboni phela thina saqhamuka ngapha sathi simase sithula inkosi yabuya yasibheka yathi hawu kanti sisaziwe ePhakameni nabo baphuma ePhakameni kusobala mana silahlilwe uNkulunkulu azasibusise wathi amen. Kusho ngabafana abathathu beqhamuka behlwathi sinothando lokubuka inkosi ngoba la sasihlwane khona naye sasihlwe naye isosizini ebalisa intonta ngihlushwa amaNazaretha ayingahlushwa abantu abangakholwa ehlushwa amaNazaretha. Manje ke ngitekitesa lokukhuluma ukuthi kumnandi kodwa kunosizi
ngithe uma ngibuka mina ngamehlo ami nawe ubuka isimanga seBhayisikopu esihle kodwa ushemba ngazi ubonane nokuthi uzwane noma sihlabelela ukuthi sihlabela ingoma ayithandayo noma kanje ngoba eshina angazi ngoba iyakhuluma indoda endala khona lapho kule ndawo engithi safika kuyona ithi bafana yangenixoxele singamabhungu singangani kanje le emzini wakithi egospel ubhombela udla inkonzo uthi sayidla bafana inkonzo uthi mangithi sayidla ngisho kwenkonzo yofakazi kwakuyena okhuluma wakhuluma uthi kawayethi mayekhuluma uncipho ungazibona uzibone sewuyikashana so usizi kwasawena usuhlale wazwa usizi ngoba wayekhuluma indaba ezinyakazisa umphefumulo ngaphakathi alibonke amalenkosi uthi wathi mase sibuka sesigaqana ntombi isigaqana ndoda isigaqana nkosikazi isigaqana wasethi hayi bantu bami hawu bantu abakanhliziyo hayi kahleni hawu inkonzo isidendile hawu abantu abami hawu kahleni hayikhululekani anikhululeke uthi hawu sakhululeka sahlela obese sisigaqana sesiyingqwatshana sakhululeka hayi wayelo wenaba wayelo wathi saphumula sethi hawu bantu abami inkonzo hawu kahleni hawu hayi akene ngihlabelelele akanihlabelela kube lo asho ingoma evuma ngaphakathi emphefumulweni wakhe uthi hayi sasukuma kwayilo wasukuma wayishaya yakhe uthi kusuma abantu abazwayo ukuthi ba umuntu esukuma yabona nje ubani la endlini nje niyaziwa nonke emathempeli uma nisukuma ngayiphi ingoma nonke la endlini uma nisukuma kodwa niyaziwa ngamunye ngisho inkosikazi ifakazi yazi uma bani ke lo ngisho ngamboni ithi ke le ndoda endala zasukuma zazaphela insizwe sizazi ukuthi sizisukume sabona sekulube ezinye ezingakazi zisukume hoyibo nangono kubo umasakala nje lofuna uyaluba akaze asukume nje nangweluba sengathi uthi wena ohlabelela ngabe sewuthulile manje ngisukume nathi uthi hayi sonke siqhikiza hayibo uzothini lo ngoba asikaziwa nje asilazi iphimbo lakhe nengoma ayithanda siyazi uthi asesukuma usulwazi kamhlola sasho kakhulu sathi ubani obengalala nomathanaza wathi hayibo hayi ayishiwo leyo nto lana kusesontweni wathi ubhombela bantu bami ngithe akube yilona lowo ayisho inhliziyo evumayo ngaphakathi kwenhliziyo yakhe ithi ndoda hawu sakwajusta ubaba kodwa uthini usho ukuthi baba lento ilungile lento eshwele umuntu wathi abantu bami imicabango yomuntu thina boshembe sifunda kanjalo mntanami sifunda ngamehlo akhe ngobuso bakhe nangezindebe zomlomo wakhe noma ngathi uyamthanda kakhulu ushembe kodwa kuyasala ngemva ukuthi hayi lo wezela abezwayo akamthanda ushembe hlala izinkosi sikhokhet noma sibukana asozifundisa ukubukana kahle ngoba amehlo ethu anendaba enkulu uyasifihlela usifihlela indaba engixoxela njengoba silanje kuduma yonke imishini la namagumba khona nengoma ikhona lapha la khona nabantu kade beyamashaya ngoma la mabeza kulekhuluma umuntu oyedwa nento yakhe inganyakazisa imsinga umuntu uzakhuluma ukukhumbule lapha esesibhenqa amakhasana eyisika kuthiwa sika mfowasi bani uyayisika ekhona la esontweni thina sibona ushembe le nto uyayibona uyayizwa ngawo ngithi ke akunjengoba thina bomasakana sibuko thina sicabanga ukuthi kuhle kungcwele noma sikhuluma siyateketisa sila kanti ushembe uzwa eminye imbola uzwa ukuthi kanti khona inhliziyo ezingekho la ezinqanda omathanazana insane endala le hawu kanti sendaweni engcwele njena kukhona abantu abagijima eziweni phela zila eziweni insane la zikhona khona amadoda namakhosikazi nentombi kanti ezingekho la endlini ezingale eziweni ushembe abese bayintandana Dike inkosi yasekuphakameni ilanga
izono ziyavunywa la ekhaya alikho elinye ikhambi lazo Jehova omumbi ngaphandle kosivuma kodwa ngoba sengishilo ukuthi abantu engandekela bonke ba nivume bona bese beyigqiba lembola abakwenzi lokho ngoba nani anibaniki lo msebenzi ngoba bayesabeka befundisi basekuphameni banenhlozi bahwaqabayo babebheka ushaya ovalo bafuna lokho nabo ukuthi umfundisi abe umfundisi onesithunzi ongangeneki nabavangeli bakhona abanjalo nabashumayeli bakhona abanjalo nabakhokheli bakhona abanjalo pho siyosinda kanjani ngoba ukufa kusiphethe umkhuhlane usiphethe lo mbholokoqo wesono osidla ngaphakathi siyobholokoqa kumpha umgodi ngoba imgodi yonke esayinikwayo ushembe ivaliwe na Inkosi uyabona ngoba ngiyalibona lo sizo ubokwenze njena ubozakhelo wakho umshumayeli noma wakho umkhokheli noma wakho umfundisi ozovuma kuyena salalele wakhiwa kanjani ebozigcobela wakho umkhokheli wakho umshumayeli nowakho umfundisi ozovuma kuyena lowo umngane wakho omethembayo alibonke amali enkosi manje bangihleli la nje Shabana umfundisi Shabana sengiyagcoba usho njalo phela ngiyagcoba ungicobela ntoni ngoba sengagcotshwa hayi awugcotshiwe awunamsebenzi walutho manje ngoba uyesabeka unesithunzi ngicobela ukuthi njengoba umngane wami mangibheka kuwena ngingaliboni ijazi lokufundisa ngibone umngane wami weqiniso kuze lo mbola wesona ngudlayo mangubhola qoqela kuwena ugqile Inkosi yasekuphakameni lokukhuluma kukho la emhlabeni ngoba ubizwa ngamagama ongenawo nje azokubamba lamagama kusasa ubizwa ngomfundisi nje wena uyayana umfundisi akwazi ube umfundisi kaze wenzise nje kumfundisi mhlalo uhwaqabele ujeqeza nje ujolomba nje ube inkosi isho nje isuku sitshente asibona befundisi angilazi ukusho ukuthini lona leligama ngoba ithi le ndoda awule ndoda yahamba emhlabeni kodwa ihamba isisikhokhela ithi abantu abami bafana niyazi legama labefundisi ubona lihlupha nje yini tho lihlupha ngani asazi phela sisibona mfanje lihlupha ngoba ushamba kazange alithande hawu akazange alithande cha wathi abantu bakhetha lona kwakwenze njani baba nawuthi lalelani la cha ungesabi sasinawe kodwa ngihlakaze phakathi kwabantu ngikubheka nje ngoba nginesibuso ukuthi mangikhuluma le ndaba ngikubone umkhabela ngamboni lapho kodwa wena ngiyakubona ibisithi le ndoda endala ubhombela wathi abantu abami leli gama ezulu sekuthiwa nginakhe manje nibe yilona kodwa angilifuni mina ukuthi nibizwe ngabafundisi nina nizobizwa nithiwe ningozifunze ngoba umuntu maye umfundisi uhlala elambile kanti akafuni ukusebenza manje izingane zikaNkulunkulu aziphasobhile adle kuzolaza aqhoboze nabantwana bazo ngoba phela umfundisi hawu umdala pho le ndaba inkosi yayazi ahelalelana ngikhulumi noShembe ngikhuluma nani uShembe ayikho into angayazi munye uShembe kwakhuluma ubhombela kodwa amanyanga ezulu kodwa nje iyakwazi lokho nani dlana ushathaphu kemva kwalo ngoba mhlambe nani kuhambe nize ngicotshwe nibabafundisi aha sekuthiwani manje khona umfundisi Masakana Gumede hayibo kanti ukuba leli gama lendoda salifunda hayi hamba mkhulu yenkosini phela ithi le ndoda kwathiwa abantu abazikhathele bakhethe kuba abafundisi bangalivuma le kanti bangozifunze
kodwa uBhombela wayelalile walinqaba wathi angilithandi legama ntabami. Kodwa sekuthiwa nginenze nani ngabefundisi kodwa nginazi ukuthi ngizobizwa kanjani ngoba la igama labantu enizokwenza babona banje futhi bayahlula. Ithi inisho ukuthi ukuthini abantu kusho ukuthini bafana ukuthi inkosi mase izohamba emhlabeni ihambile ukuBhombela behamba bonke oshembe bahamba bayehlola le imap yasezweni babuye beze emhlabeni. Fika befundisa abanolaka kakhulu abangayifunanga intethelelo abathi nje uwe sinqunu nje asembeche uwe kanti umuntu uzinqunisa yena abantwana bezulu lapha emhlabeni. Badingike usanini webase bebaseli usanini webati bebatingike usanini weba ngonina henisele leyo eseli nguboke yo ngoba lezi indlela akade ekhuluma ngazo umfundisi ekseni ezaqhamuka kwinkosikazi yakhawula zikhona la noma ubani kodwa zikhethwa lapha emhlabeni azikhethwa ngale kwethuna zikhethwa ngokugcina noma kudebesela ukugcina imithetho kaShembe. Umuntu abe ihlongandlebe nje noma umuntu abe isiqhwaga nje noma umuntu abe mkhulu nje ahlale eshinile angangeneki nje umuntu abe agcotshelwa ukuthi abantu abangaka uma beza nombola wesono kuyena awugqiba angakugqibi abe nolaka sabeke kanti indlela yakhe isiphuma esifubeni sikaShembe yashona phansi. Niyabona kukhulunywa ngesigodi sosizinya sakheki ngale kwethuna sakhiwa namhlanje manje
uthi uqambe uthula uba mude kunaqala ubese ukade wazakhela bathi abantu shoes mazikhethela usikhetha namhlanje khona ingoma engiyithandayo ngiyacela ukuyihaya nje ivesi noma lilinye ngoba ngile khona umsinjwana ngisozi wamkhulu nyana la ngikhona kukhona ukuthi hayi le ngoma yakabheka bezayo ngoba yini ngengumhambi emhlabeni likhona ikhaya lami ngizongena ongenjabula ulanga uthandwa yinkosi yami ngiphe Nkosi ngipha amandla siculele khona usumbhabhalala uthulile angazi ukuthi sakusiza ngani mina ngibona sengathi amanazetha ayakubhinqa uma ungaze wenze lutho nje oluhle phambi kwaShembe uthi ngoba nanga usuthulile ebese kuthiwa hlatshelele lengoma ngoba kulomgodi wembenge saphiwa inkosi yezulu namhlaba ithi inkosi yezulu uzawuthi ke mase umtholile umkhokheli wakho ozakhele wena sonke la endlini niyacelwa niyamenywa abantwana bezulu uma bungakazakheli umkhokheli ngicela uphume namhlanje usunayo alibonke amalenkosi uthi ke yena uyabona uma umgumede njengoba ngigumede kusho inkosi yaseqhamini uyabona mngani wami mina sengaze ngagcotshwa ngumfundisi kodwa khona isono esingehlulayo bese uyasisho uzokwethuka umngane wakhe hawu mngani wami yebo kunjalo mngani wami wehlula ile sono yebo mngani wami sisangehlula sifuni kungiyeka siyangiyeka isikhashana kodwa sibuye manje siyangehlula sengiyesaba mngani wami ukuthi hleze ngifice ukufa ngingasinqobanga kanti uma ngase ngihambe emhlabeni ngasinqobanga ngeke ngidlule ethuneni ngiphe Nkosi ngipha amandla akho ungizohlula Nkosi nabo abangani bakho bobakhetha ungagcwalisa imfukumfuku nje abantu ubabize ngabangani bakho into oziya nayo esihogweni khetha abangani abaqotho ozawuthi mawumbikela umvezele isilonda singaphansi kwekhwapha lakho uthi mawumkhombisa kuvele inkephu yesilonda angasho hawu athi mngani wami kanti sihlezi nawe nje usosinga uthi yebo mngani wami mina ngihleli nawe nje nasemgidini ngiyaya nasenkonzweni ngiyaya mngani wami
nenkosi yasePharameni yanginika inkonzo njengoba nginikile nje nasesidlweni ngiyaya kodwa lesono mngani wami asifuni ukudeda kumina manje ngicela ungisize msukwana amanazara ethi ngingcwele ngomhla wokuphela uze usukume mngani wami uthi Nkosi uthandaza wedwa ekhoneni uthi Nkosi lo ohamba emhlabeni namhlanje umngani wami Nkosi usibani wavuma isono kimina unesono Nkosi asivuma kumina sathandaza emva kwalokho sathi inkosi mayimsize kodwa njengoba besethule nje angazi inkosi ukuthi ube sesahlule lesono ngiyacela kuwe Nkosi yomusa uthandaza umngane wami ukuthi uma umfundisi ugumeke lesono njengoba siyombeka nje kwabheka bezayo kanti yena besamehlula ngicela Nkosi umthethele ngoba wasivuma kumina ngoba bonke lababanye bobetha unhlokohlela ubani asho njalo amanani semayibopha akufaka insimbi ezandleni nasenyaweni akushaya phansi 100 meter down ingane zakho zonikela kuphela ibaya wena uboshwe igama owawungelona ongazange usebenzele isho njalo inkosi yasePharameni ithi ubungcwele akuyona into ubungcwele umuntu wasezulwini othi mswana ubhabhatiswayo bose uyamnikwa yena hayi wena yena ungcwele hayi wena ithi ke inkosi uma esekuhlamuka ngoba wenza lezi zinto nje naye uyamngcolisa uyathi wena ububizwa ngami kuthiwa ungcwele wena ukaze ube ngcwele ukaze ube yimina manje zonke lezi zona lokungcola obokudla nobokwenza uyangibona manje ngiba napha ikona kwasamina sengisaba kuyaphambi kwaShem ngoba ngingcoliswa wona njalo uma wena isono wena usisulela kimi manje kusekugcineni bathi abantu ngcwele sho njalo inkosi ithi ubungcwele umuntu wasezulwini kodwa ononya ongenantethelelo ngoba uyakubopha azinoma khuluma kahle mhlamba ngikhulumi kahle kodwa mangakhulumi kahle ngicela uNkulunkulu angithethelele ngoba la siphuma khona la sikhokhelwe khona kuthiwe bonke labantu kungasazi namunye bangene ezulwini ngomhla wokuphela Nkosi busise lokho manje ngiye ngesabeke uma inkonzo simnandi kakhulu abantu sebeshisa kakhulu sebeshaya izifuba kakhulu ukuthi hey kazi umuntu semtholene umkhokheli wakhe yedwa hayi lona olaka washo wenkosi kazi umuntu usezakhele nomkhokheli wakhe wazi wonke amanyala akho umuntu othi noma umfihlela afika kubhecusele ngoba wamnikeza ilungelo lathi mngani wami wanginika ilungelo wathi angibheka uveza ikhwapha uphakamisa ukuthi alukho uhluzi lwesono yini mawudlula njalo ngishawe iphunga ulandelwe impukane wena awusabe sewuphinde kulesono nje na bantwana benkosi hayi ngikhuluma into ezisindayo kanti umthetho wami ngabelwe umusa omusha ngicishe ngazi ngihamba emhlabeni ngawazi ukuthi njengoba ngiyimpondo nje labafana khona abafana labanomsinjwana lana elinde namaphethelo kade ngabathandi inkosi yasePharameni kade ngabanakile futhi ngoba bakwaZulu bengazondi bona bengizonda indawana abaphuma kuyona nje ngoba indawo yakaZulu mina ngiphuma emampondweni ngoba khona imfundiso sakhula ikhona la esontweni uma ungasesilungweni uma wasemampondweni noma inkosi siphuma ishona le hayi futhi azivunywe izona sengishila ngithi umfundisi bengisho njalo mina esami sona manje bengibanyanyisa ukuthi bona umkhulu uhlala isikhathi esiningi ngalanga kubona ngalanga ngithi uhlala amasonto amathathu phela bese buyake uhlala kwaZulu tuhu intandokazi phela singathini umuntu mayathandwa ke abanye abantu bamzonda uma bengibazonda niyeza amadoda beke nizondela